Ассалому алейкум, бародарои азиз. Бародаро, рости гап, чӣ хеле ки обложкаи видеоро дидем, ана названи видеоро дидем. Ман хостам дар бораи бобои қанд якде чиз бугум. Хоҳиш мекунам бародаро то охира гӯш кунен. Агар ман ноҳақ бошам, комментарияда бигӯен ки гапҳо нотуғрӣ. Хулос бародаро, бобои қанд мисол шояд ҳамсоли падари ма боша, шояд ай падари ма дар калон боша. Ман бобои қанда якде чиз гуфтаниям ба хотири риши сафедаш, ба хотири солиш калонай. Ана мисол ман шояд ай фарзандои ӯда хеле хурд бошам. Ман ягон гапи пасту баланд намегӯям. Просто бобои қанда як видеоша дидам. Ана нашоти комментариҳош гап задагиай нигаҳ кунед бобои қанд. Ман шуморо ҳурмат мекунам. Ман фарқ надорад кадом блогер аст, навобастаи чанқа подписчик дора, ӯ кияй мисол, ҳамаш ман да бародарай. Ман чӣ хеле аввал гуфта будам, ман то ин рӯза зидди ягон блогер видео накардам, и каданиам нестам. Барое ки ягон худоро шукр ман да ягон гапи безебам нагуфтай, ягон чам кор надорад. Ман ҳамчун як бародар қатишон баъзеш қатъи связ даем, доимо мисол акномшона намегирам, қатъи баъзеш ҳамин бародарои блогер ана тавассути ҳамин ватсап связ даем, як аҳволпурсӣ мекунем, не ки баъзанша номероша надорем. ҳозир ман агар номерои бобои қанда медоштам, ҳамин чиза ман худашда мегуфтам, не ки надорам. Ман хостам ҳамин аворда бугум. нигаҳ кунед бобои қанд. Шумо худтон медонед ки барои чӣ беҳадди бад комментариҳода дашном ақорат зиёд шидагиад. Дар хотиртон боша видеое ки аввал мебироварден дар бораи дарахтои павлония, моҳи парварӣ ва дига чизо мебироварден. ӯ вақта мардум шуморо чӣ хел хуб қабул мекард, гапҳои хубтон менависон. Ман комментариҳота мехондам ҳар як наворта. ӯ чӣ намедонам подписчикот беҳад кам буд. Хулос ки барои чӣ ҳозир ҳақорат зиёд шид? Ба ӯ хотире ки шумо ами бигем ки шаъни шарафи худтона ку худтон дар замин задем. Ман шуморо насиҳат намекунам. Ман просто ҳамчун як фарзанди тоҷик, як бигем ки бачаи тоҷик, ман шумо дар ҳамчун як бародар ё ин ки ҷиян гуфтаниям. Ман и фармонам нест. И яки чӣ худтонай, интихоби худтонай. Ҳамун вақти сар шид ки дар хотиртон боша навортонда дар даруни масҷид гӯштин мегирем. Як сета ошибкаи калон дид ки мардум чапат гирифт, бад дид. Якумаш дар масҷид гӯштин гирифтем. дуюмаши ай даруни об медроен, моҳиро ба даҳантон мебурорен. иш сеюмаши ки барои ҷонон видео карда будем. хай шар нест ман ӯ гапҳоро такрор кунам. баъд ҳамин ҳолатда камтар рости гап мардум бигем ки дига хе қабул кардан. дар ҳамаи комментариҳо даже баъзеш ай риштон ақорат кардиай, ки медонед риш чӣ хел чиай, ай риш ақорат кардиай, гапҳои безеб. ман комментариҳота бисёр мехонам рости гап. ба ҳамин хотир шумо дар видеои пештон хубтар буд ки одамо хуб қабул мекарданд, шуморо ҳурмати иззат мекарданд. ҳозир бошад гапҳои қабеҳ бисёр шуда, дашномаҳои беҳад безеб менависонанд. сабабаш ҳамин. ман намедонам шуморо ки симока мекунад, ки совет мета. мисол кадоме боша ҳамон одами совет медодагид, ман фикр мекунам ӯ ба хуби худат не ба чи минус худат идеят чӣ мекунад. барое ки надидай ки баъзе нафарое ҳаста чӣ хеле ки ина аббоси ғармира ё наву матин пирзода намиёра видео мекунад, ё фикр мекунад мо машҳур шидем. и просто ҳамчун як одами беақл машҳур мешаванд. машҳур шудан бо ай худаш чӣ дорад ки тира ба кадом намуд мешиноса мардум. не ки шумо як инсони калонен. ай ҳамаи блогерои тоҷик да соли шумо калонай. шумо бояд як наворое кунем ки мо ибрат бигирем. мисол бигирем, мара комментария медонед ки видеое ки ман мекунам чӣ видеоанд. марани ақорат баъзеш менависонанд. не ки ман амура ягон ответш наметам. таваккалш ба худо меспоримаш. ман навақ бошам
худо мара ҷазо мета. барои ҳамин бихоҳем ки комментотон хуб шава, мардум хуб қабул кунад. ҳозир медонед ки агар ки 1000 та коммент шава 900 та ҳаму 900 таш бигем ҳақорати гапои безебай. барои ӯ ки нами диса видеое ки када буди уже бигем ки шан шарафи худат паст кади. барои ҳамин ку ма ҳамчун бо мегум и фармонам нест, и як хоҳишае ки ма ба хотири риши сафедтон, ба хотири солтон калонай ма ҳурматтон мекунам. ҳар як навори шуморо ма тамошо мекунам, ҳурмати иззаттон мекунам. мисол гап давое ки наворои хуб кунед, иншоалло ки мардум бо хуб қабул мекунад. медонед ки одам барои обрӯша бардоштан чанд солҳо мезанад, чӣ қадар меҳнат мекунад. не ки барои чӣ меган обрӯи хича дар замин задан як ами аз сухан метавонад ки обрӯта ё як кори бадат метавонад дар замин бизана обрӯта. аллаки ами дисе наворид ки биромад ака ман метавонистам ҳаминҷа бимонам наворота, не ки нафарое ки наворота дидагинест шояд нав бина бо якбора бадат бина. барои ҳамин ман наворота намемонам. мисол худтон фаҳмидем кадом навора мегум. бародармон як блогерига астай тоҷ такси, ӯ ҳам дар бораи хитон мисол видео кард барои колия. ман як навор тамонда будам дар каналам барои колия таҷик. خلاص که اکیش چی خطونه شما نمیدونم صدقاً گریه کردین نکردین ایرا خطون میدونین الله میدونم. ما گفتی گپا که ایش در کار ندارم شما با چی خاطر مثال چیکار کردین نکردین ایشا ما کار ندارم. نه که همیشه میگم که سبب این قدر حقارت کردن مردم. گفتم که تو ریش حقارت میکنن تمامی میگن ریش عیف کردی هر گپای تو به عقلی تی خیلی انمی ویدیوات مرا همچون یک جیانی خودت بدون. بعضی آدم‌ها نمیدونم خورزا میگن جیان کاروچی همچون یک جیانی خودت بدون. ما شاید با میگم که ای فرزندوی شما خیلی مایدایم خوردم. نه که به هر حال ما فکر میکنم که ویدیوهای پسلدنی آبروی خطاچ میکنن. برای همین یک نوارای کنن که مثال بعد درباره چیز گپ زدن. برای چی بلوگرای سال دمارا دعوت نکردن، مثال دعوت نکردن. شما خودتون میدونید که بلوگری که کوچگی دیگه بلوگرای مثال ایمن مرا مثال ما باید خفه نشم که برای که یکمش که ما اولی نو ویدیو کنیا بگم پادپیس چی کم دارم یکمش، دیمشی که ما در تاجیکستان هستم، سومشی که نفرای را فیراد کردم. ما گفتی گپا خیلی میزنم که با او برام برستم اولی خیلی ما میزنم هست او باید او دا بدن نفرهایی که پادپیسچکاش ایمه دا کمان پادپیسچکاش ایمه دا کمان که بدنم اونجا شاید خیلی اگون ویدیوهای خوب میکنه خیلی من نمیدونم اکی شایی چی گفتن نمیتونم نه که ما فکر میکنم اگر رنگی مثلی اولی که برام ابدین امون نواراتون میکن اگر تربیوی یک آدمای را مثال برای روز چی میکردی شاید که خطن فراد میکن همچون بابای بلوگرها گفتی گپا دعوت میکردن نه که آخران رفته خطونه آبروتونه چی کردن اوش شما را دیگه میدونه که مردم خوب قبول تو نمیکنه. برای همین مثال اکو کامنت را اهمیت دادن در کار نیست نه که به هر حال نگاه کردن در کار که کو مردم را چه خیلی قبول کرده. مثال ما از بینم که مردم 90% ما را قبول ندارن میگن значит اینجا جای من نیست بیا خوبش برم ایم یوتیوب. برای همین وابسته اخته ویدیو نوارای خوب که تربیوی بگو که بچه ها این ایخ کار نکنین ما در حیات یا را دیدم که این ایخ کار خطا این ایش کاری درسته ما باوری دارم آدم ها بهت بسیار حرمتت میکنن بسیار دستگیرید میکنن نه که خیلی کش چی خطانه فکری خطانه ما همچون یک جیانتون گفتنی بدم. اگر که امکانیت چی باشد یکی واتساپ ما همی کانال یوتیوبم دست اگر بنویسونن یا که نمراتون بیام انشالله که با ما خیلی که قطعی دیگه برادران همشون هم میگیرم بلوگرایی که تمامی تاجیکا میشناسن بعضا وقت سویاز هستم یا 5-6 نفرش قطعی. خلاص که همه تا های برای الله دوست میدارم
чи шумо тамошобинен, чи блогерен, ҳамат барои ма бародарен. Ягонтат кина надорам, нисбати ягонтат ягон видеои бад надорам. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон боша, чи тамошобини, чи блогер. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша, бародарҷонам.